مربوط به روزنامه جلسه شورا مطرح شد. همین طریق در نشست با درخواست سران هیئت‌ها اوید به مسائل مبرم همکاری‌های اقتصادی در اتحادیه دولت‌های مستقل تبادل افکار صورت گرفت. جلسه وسیع شورای سران حکومت‌های اتحادیه دولت‌های مستقل از روی ترتیب مقرر گردیده عملی شد. در آن رئیس شورای سران حکومت‌های اتحادیه دولت‌های مستقل سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده سخنرانی نمود. در زمینه جلسه اشتراکچیان از روی بندهای خاص مربوط به روزنامه کاری شورا با هم‌آوازی سازشنامه درباره همکاری دولت‌های اعضای اتحادیه دولت‌های مستقل در رشد صنعت وزنی ماشینسازی و کنسپسیای رشد همکاری دولت‌های اعضای اتحادیه دولت‌های مستقل در ساحه صنعت سبک و برنامه تطبیق آن را پیشنهاد نمودند. اشتراکچیان جلسه شورای سران حکومت‌های اتحادیه دولت‌های مستقل در رابطه با مسائل‌های مهم رشد همکاری‌ها و به دست آوردن نتیجه‌های باز هم بیشتر معروضه نمودند. دورنمای فعالیت را برای آینده معین نمودند. یادداشت می‌شویم که در زمینه جلسه شورای سران حکومت‌های اتحادیه دولت‌های مستقل و جمهوری تاجیکستان سروزیر جمهوری بلاروس الکساندر تورچین، سروزیر جمهوری آذربایجان علی اسدов، رئیس دیوان وزیران، راهبر دستگاه پرزیدنت جمهوری قرقیزستان عادilbek کاسیمالیف، سروزیر جمهوری قزاقستان الژас بکترنов، رئیس حکومت فدراسیای روسیه میخائیل میشوستین، سروزیر جمهوری ازبکستان عبدالله اوریپov، معاون سروزیر جمهوری ارمنستان مگر گریگوریان و معاون رئیس دیوان وزیران ترکمنستان حاجمیرات گلدیمیرادov تشریف آوردند. سران حکومت‌های دولت‌های اعضای اتحادیه دولت‌های مستقل در دوشنبه مسائل‌های مهم همکاری منطقوی را بررسی نمودند. سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده ابراز نمود که امروز سران حکومت‌های کشورهای اشتراکدار اتحادیه دولت‌های مستقل در شهر دوشنبه نه تنها همچون نمایندگان دولت‌های الهیده بلکه همچون یک جامعه یگانه که با تاریخ و ارزش‌های مشترک و آرمان‌های صلح و ثبات متحد شدند جمع آمدند. در این زمینه تاکید گردید که در جهان زود تغییر یابنده محض همکاری و دستگیری متقابل ما کلید رشد استوار و امنیت منطقوی میباشد. ذکر گردید که به شرافت این تلاش‌ها همکاری کشورهای عضو اتحاد برای رشد سرعت نو پیدا کرده است. سروزیر جمهوری تاجیکستان تذکر داد که تاجیکستان رسالت ریاست اتحادیه دولت‌های مستقل در سال 2025 را اجرا کرده با پیشبرد همکاری عملی و تحکیم روابط اقتصادی، تکنولوژی، سرمایه‌گذاری و هدف‌های بشردوستانه بین کشورهای اشتراکدار توجه اساسی می‌دهد. با چنین اساس همکاری تجارتی و اقتصادی با کشورهای اشتراکدار اتحادیه دولت‌های مستقل یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست خارجی تاجیکستان ارزیابی کرده شد. ذکر گردید که با وجود مشکلات ادامه داشته در محیط بیرونه از جمله ناآرامی‌های ژئوپلیتیکی، چالش‌های امنیتی و زوق‌آوری، عاقبت‌های تغییرابی اقلیم، اینچنین عامل‌های محدودکننده سودای جهانی، جمهوری تاجیکستان استواری نشاندهنده‌های ماکرواقتصادی را نشان می‌دهد. در انجام جلسه با اشتراک رئیس شورای سران حکومت‌های اتحادیه دولت‌های مستقل، سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده و کاتب گنرالی اتحادیه دولت‌های مستقل سرگئی لبیدف برای نمایندگان وسایل اخباری عامه در اظهارات مطبوعاتی اوید به نتیجه‌های کار جلسه و دورنمای فعالیت من بعد معلومات دقیق داده شد. тавре иттилоъ додем имрӯз пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон шаҳри душанбе мизбони ҷаласаи шӯрои сарони ҳукуматҳо сарвазирони кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил гардид. нимаи дуюми рӯз сафари кории сарони ҳукуматҳо сарвазирони кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил ки ҷиҳати иштирок дар ин чорабинии сатҳи баланд ба тоҷикистон омада буданд анҷом ёфт. меҳмононро дар фурудгоҳи байналмилалии душанбе намояндагони расмии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон гусел намуданд. равобити дӯстӣ ва ҳамкориҳо дар муҳимтарин самтҳои давлатдорӣ байни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии мардуми чин
تقویت می‌یابد. این روند در زمینه سیاست عاقلانه سران دو دولت به هم دوست و همسایه عملی می‌گردد. این نقطه ها ضمن ملاقات مسئولین ولایت ختلان و نماینده حکومت مردمی مضافات شناسی جمهوری مردمی چین ابراز گردید. تطبیق لایحه‌های مشترک تاجیکستان و چین در ولایت ختلان و دورنمای همکاری‌های اقتصادی، تجارتی و فرهنگی از مسائل مهم صحبت بود. مسئولین وابسته به جلب سرمایه چینی و تأسیس کارخانه‌های مشترک در حدود ولایت ختلان به خصوص در منطقه آزاد اقتصادی دنغره ابراز اندیشه کردند. جانب‌ها از مشاهده و تحلیل روند همکاری در همه بخش‌ها با تشکل باز هم بهتر روابط در مسائل تجارت، علم و معارف، تندرستی و دیگر سمت‌های به نفع ملت‌ها ابراز اندیشه کردند. موضوع دیگر 4 ایون در تئاتر دولتی به نام گلیاسغر کمال شهر قزون روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در جمهوری تاتاریستان فدراسیای روسیه برگزار گردید. ابراهیم نظرالله‌زاده و خورشید سید احمد گزارش می‌دهند. 4 ایون در تئاتر دولتی به نام گلیاسغر کمال شهر قزون روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در جمهوری تاتاریستان فدراسیای روسیه برگزار گردید. نخست اشتراکچیان در صحن بینا نمایش هنرهای مردمی و هنرهای دستی و صنعت تصویری که در آن محصولات هنرمندان تاجیک از گلدوزی و قالینبافی تا زرگری به نمایش گذاشته شده بود دیدن کردند. برگزاری روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در فدراسیای روسیه زمینه برای باز هم بیشتر شناس شدن با فرهنگ و صنعت یکدیگر و تجربه گرفتن از نوگانی‌ها در ساحه فرهنگ میباشد. در برنامه فرهنگی هنرمندان تاجیک آهنگ و سرودهای ملی از قبیل شش مقام و فلک و سرودهای خلقی را اجرا نمودند. اینچنین رقصهای تاجیکی با لباسهای ملی تاجیکی معرفی کرده شدند. روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در فدراسیای روسیه اساس تحکیم دوستی بین خلق‌ها میباشد. در زمان معاصر دیپلماتیای فرهنگی مهمترین واسطه عملی‌سازی سیاست خارجی دولت‌ها اعتراف شده است که اساس آن را ارزش‌های فرهنگی ملت‌ها تشکیل می‌دهد. در نتیجه تطبیق سیاست فرهنگ پرورانه دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان سالهای آخر انعنه‌های ارزشمند ملت تاجیک از قبیل هنر گلدوزی چکن، موسیقی فلک، ساز رباب، انعنه‌های بافتن اطلس و ادرس، جشن‌های ساده و مهرگان از جانب یونسکو همچون میراث غیرمادی بشریت اعتراف گردیدند. مورد به ذکر است که یک نمونه عالی همکاری فرهنگی تاجیکستان و فدراسیای روسیه این برگزاری روزها و چاره‌بینی‌های دیگر فرهنگی در دولت‌های همدیگر میباشد. ابراهیم نظرالله‌زاده، خورشید سید احمد از فدراسیای روسیه اخبار. در زمان صاحب استقلالی مملکت خاصتاً مرحله نوی رشد بدخشان در برابر شهر و ناحیه‌های دیگر ولایت در شهر خاروغ نیز اینفراستراکتور زمانوی تشکیل می‌گردد. امروزها سنگ‌فرش‌کنی راه پیاده‌گر در کوچه‌های مرکزی شهر خاروغ آغاز شده است که کارها در این سمت وسعت دارند. گزارش ماهیره طاهر. аз баракати сулҳу субот дар кишвар сиёсати некбинонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон марҳилаи нави рушди бадахшон оғоз гардида дар тамоми соҳаҳои хоҷагидории шаҳру ноҳияҳо пешравиҳои назаррас эҳсос карда мешавад. танҳо дар шаҳри хоруғ бо амалисозӣ лоиҳаи баланд бардоштани устуворгардонӣ тавассути рушди ҳамгироии шаҳрӣ дар қисмати маҳаллаҳои шаҳр девори муҳофизатӣ бунёд гардида хатари рух додани садамаҳо аз миён бардошта шуд. бунёди роҳи пиёдагарди замонавӣ идома дошта дар як вақт насбу васли сутунҳои таъминоти рӯшноӣ ба роҳ гузошта шудааст. дар пешбурди корҳои бунёдӣ бошандагон низ саҳми арзишманд гузошта дар тозаву озода намудани муҳити атроф рангу бори сафедкунии хонаҳои истиқоматӣ мағозаву нуқтаҳои дигари тиҷоратӣ саҳми арзишманд мегузоранд. роҳи пиёдагард аз мавзеи хамгаштаи сӯи бархорух то муассисаи давлатии таълимӣ мактаби президентӣ чароғон карда шуда имрӯзҳо васлу насби сутунпояҳо ва муҳимоти равшандиҳанда идома дорад. барои чароғонкунии 57 адад сутунпояҳо истифода бурда шуда шабонгоҳон равшанӣ таъмин карда мешавад. ҳамчунони дигар дар масоҳати 1 километру 700 метр роҳи пиёдагард бунёд гардида истодааст. бешак бо амалисозии ин иқдомҳо маҳаллаи тирчит қабои дигар гирифта ба ин васила боз як минтақаи шаҳри хоруғ обод хоҳад гашт. муҳираи тоҳир, муборакшои рустам, шаҳри хоруғ, ахбор.
ساکنان ناحیه میر سعید علی حمدانی به استقبال سزاوار از جشن 35 سالگی استقلال دولتی تدبیرهای آمادگی را وسعت بخشیده ایستادند. از مجموع 380 انشاءات بنیاد شونده جشنی 63 انشاء در ساحه معارف، 26 انشاء در ساحه تندرستی و 47 انشاء در ساحه صنعت می باشد. تا امروز 93% نقشه پیشبینی گردیده اجرا شده، کارهای بنیادی با مرام ادامه دارند. گزارش علیم ناصرزاده. رشد به تدریج ساحه‌ها، وسعت سازندگی و آبادانی‌ها، تأسیس جای‌های نوی کاری، افزایش حجم محصولات استحصالی، تامین پیشرفت و بالاروی سطح نیکوحوالی را ساکنان ناحیه میر سعید علی حمدانی ثمره پایداری استقلالیت دولتی و تامین وحدت و آرامی کامل کشور می‌دانند و از چنین دستاوردهای بی‌نظیر اظهار خوشنودی و قناعتمندی دارند. روند با صفت کارهای ساختمانی در بنیاد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی در دهه باغ جماعت دهات زرکوه ناحیه دلالت از مرحله‌های رشد ساحه علم و معارف می‌کند. تاکنون نبودن مؤسسه تعلیمی در دهه برای ساکنان مشکلی اساسی محسوب می‌یافت، زیرا محصلین به مسافت تا 3 کیلومتر دورتر در مؤسسه‌های تعلیمی دهه‌های اطراف تحصیل می‌کردند. اکنون بنیاد این مؤسسه زمانوی برای ساکنان دستاورد و تحفه ارزشمندی خواهد بود. طبق لایحه انشاءات مذکور دارای 4 آشیانه بوده برای 490 خواننده در یک بست پیش بینی شده است. مبلغ گذاری انشاءات دیرکسیون ساختمان انشاءات حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بوده با نظرداشت فراهمسازی تمام اینفراستراکچور ضروری کارهای ساختمانی با جلب متخصصان و کارگران محلی جریان دارد. ساحه تندرستی نیز در ناحیه رو به رشد است. با وسعت سازندگی‌ها در ناحیه دوره به دوره شرایط معاصر کار و خدمت‌رسانی‌ها فراهم گردیده ایستاده است. در مؤسسه‌های کمک اولیه طبی و سانیتری ناحیه در نتیجه تطبیق هدف‌ها و عملی سازی اقدام‌های بنیادکارانه مرحله به مرحله امکانات‌های معاصر خدمت‌رسانی مهیا گردیده بهره تامین خدمت‌رسانی‌های صفتناک طبی به اهالی در دوردست‌ترین دهه‌ها نیز بنیاد بنگاه و مرکزهای نوی سلامتی ادامه دارد. با سهم و تشبث مسئولان در مؤسسه پیوسته تدبیرهای سبز و خرمگردانی عملی کرده می شود. در نتیجه شنانیدن نهالان سایه افکن و آرایشی، گل و بوته‌های نادر و بنیاد فواره‌ها و اجرای دیگر آبادکاری‌ها عین حال حسن ظاهری مؤسسه طبی زینت خاصی را دارا بوده برای فراغت بیماران امکانات‌های خوب فراهم آورده شده است. مرکز سلامتی ناحیه میر سعید علی حمدانی از یک مرکز سلامتی 20 مرکز سلامتی دهاتی و 23 بنگاه طبی عبارت می باشد که در آنها 731 نفر کارمند کار و فعالیت می کنند که 90 نفر آنها دکتران طبی اولوی می باشند. همه مرکزها از تعمیر برآورده شده. این چنین در دهه فضل نوی و انجیرکان ساختمان بنگاه طبی تا 35 سالگی استقلال به انجام می رسد و ما در آینده نقشه داریم که در دهه‌های 14 50 ساختمان بنگاه‌های طبی رو آغاز کرده و با صفت بلند به انجام رسانیم. در ناحیه از مجموع 380 انشاءات بنیاد شونده به استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی 47 انشاء در ساحه صنعت می باشد که تاکنون 26 تای آن مورد استفاده قرار داده شده است. در سمت بنیاد راههای اتومبیلگرد محلی نیز در ناحیه تدبیرهای معین و مقصدناک عملی گشته ایستاده است. حالا روند کارهای راهسازی در حدود جماعت‌های دهاتی به نام سعید قلتردی و پنجاب جریان داشته مسیر این راه به مسافت 13 کیلومتر تا جماعت شهرک ناحیه ادامه می‌یابد. با جانبداری از سیاست سازنده حکومت مملکت در برابر تشبثکاری‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، صاحبکاران و ساکنان وطندوست ناحیه میر سعید علی حمدانی در سمت آبادانی و بنیادکاری‌ها و رشد سطحی محل سهمی ارزشمند دارند. با شرافت استقلالیت جمهوری تاجیکستان خیلی راه‌ها از نوسازی شدن. ما رانندگان به یگان تشویش میتونیم به هر کجا باشه سفر کنیم. نوابسته به فصل سال خیلی پیشرویان با ما امید داریم که از این دفعه پیشروی میشود. برای ما رانندگان یگان مشکلی ایجاد نمی‌شود. در برابر جلب تکنیک‌های پراقتدار ساحوی اینچنین با حشر دست جمعانه ساکنان کارهای علاوگی با قوه دستی اجرا شده به صفت و سرعت کارهای راهسازی تأثیری بیشتر رسانیده می‌شود. وابسته به تجدید و بنیاد راههای اتومبیلگرد در ناحیه میر سعید علی حمدانی دوره به دوره اقدام‌های سازنده و تدبیرهای مؤثر عملی گشته این عامل بر رشد دیگر ساحه‌ها در ناحیه زمینه مساعد را فراهم ساخته است. علیم ناصرزاده، خورشید نادرخان، ناحیه میر سعید علی حمدانی، اخبار. با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در شهر و ناحیه‌های مملکت تدبیرهای آبادانی و سازندگی وسعت می‌یابد. در ناحیه خاولینگ ولایت ختلان بعدی به استفاده سپردن انشاءات گوناگون تعیینات با گلگشت‌ها و مرکزهای خدمت‌رسانی شرایط‌های مکمل روی کار آمده است. گزارش همکارانمان.
بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه خوالینگ 221 انشاءات به نقشه گرفته شده است که قسمت زیادی آن مورد بهره برداری عموم قرار داده شده است و ساکنان این ناحیه این همه آبادکاری ها را ثمره تنجی و آسودگی و زحمت های خسته‌ناپذیر پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان می‌دانند. محض استقلال دولتی بود که در دوران 33 سال ملت تمدن آفرین ما به دستاوردهای نظررس سازندگی نائل گردیدند. ناحیه خوالینگ بهر تطبیق عملی نقشه و برنامه‌های حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت کارهای آبادانی و بنیادکاری جهت در سطح بلند آمادگی استقبال نمودن جشن بزرگ عمومی‌ملی 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه نقشه چاره‌بینی‌های آبادانی و سازندگی در سطح بلند تحریزی گردیده دوام سالهای اخیر مرحله به مرحله عملی گردیده ایستادند. موافق اطلاع مسئولین تا به امروز در ناحیه از 221 انشاءات به نقشه گرفته شده 134 عدد آن مورد استفاده و بهره برداری قرار داده شده است. امروزها با ساخته به استفاده دادن باغ گلگشت‌ها، مرکزهای خدمترسانی و فراهم ساختن استراحت برای ساکنان و مهمانان امکانیت‌های خوب فراهم آورده شده است. در برابر کارهای آبادانی در ناحیه خوالینگ جهت جوابگو نمودن معیارهای معاصر و شرایط فراهم ساختن بهر سیاحان داخلی و خارجی امکانیت‌ها فراهم آورده شده. مسئولین جهت باز هم بهتر نمودن وضع ساحه تلاش نموده ایستادند. قابل ذکر است که عملی‌گردی نقشه و برنامه‌های گوناگون دولتی در سمت رشد سیاحی و بنیاد و به استفاده دادن انشاءات‌های گوناگون تعیینات برابر رشد انفراساختار محل شرایط ارزنده کار و روزگار بهر ساکنان در ناحیه خوالینگ مهیا کرده می‌شود. محمد رجب عبدالله‌زاده، ناحیه خوالینگ، اخبار. майдони умумии заминҳои корам ки ба истеҳсоли маҳсулоти зироати гуногун нигаронида шудааст дар ноҳияи бобоҷон ғафуров 21688 гектарро ташкил медиҳад ки дар баробари кишти дигар зироат дар беш аз 2000 гектараш сабзавот кишт карда шудааст. шарҳи бештар дар гузориши гулчеҳраи саттор. истифодаи самарабахши ҳар қитъа заминро аз киштаҳои сабзу хурам ва боғу тогзори серҳосили калонтарин ноҳияи вилояти Сух ки аз ҳама зиёд киштварзони соҳибтаҷрибааш аз роҳҳои инноватсионии парвариши зироату истеҳсоли маҳсулоти аз лиҳози экологӣ тоза ном баровардан баръало мушоҳида кардем. имрӯз мо дар ноҳияи бобоҷон ғафуров ҷамоати умумӣ ҷамъияти саҳомӣ ба номи Орифхоҷаев қарор дорем ки саҳмдорони хоҷагӣ бо як рӯҳбаландӣ он вохӯрии кишоварзоне ки ҷаноби олӣ дар ноҳияи Данғара гузаронда буданд сармашқи кори худ дониста барои пешравии соҳаи кишоварзӣ корҳои зиёдеро амалӣ намуда истодаанд. дар ин ҷо баробари помидор боз низ ҷуворимакка барои дон кишт карда шудааст ки ин ба мо нишон медиҳад ки дар як вақт метавонад ҳамин саҳмдори хоҷагӣ аз як замин ду ҳосилро гирад, ҳам помидори тару тоза ва ҳам ҷуворимакка барои дон. сокинони ин ноҳия ҳаркафхоки замини таъиноти кишоварзӣ доштаро хоҳ қитъаи замини назди ҳавлигӣ бошад ё хоҷагии ёрирасон бо ҳавасмандию дилгармии хос истифода мебаранд. саҳмдорони хоҷагӣ ба хубӣ дарк мекунанд ки дар бозор имрӯз кадом маҳсулот харидор дорад ва саривақт сабзавотро ҷамъоварӣ карда фаровонии бозору талаботи харидорро таъмин мегардонанд. меҳнату садоқат аст ки дар саҳроҳои ноҳия кор бо ҷӯшу хуруш идома дораду мардумонаш аз пайи ҷамъоварии ҳосилу фаровонии бозор ва қонеъгардонидани талаботи харидору муътадил нигоҳ доштани нархи сабзавот дар бозор аҳлона заҳмат мекашанд. барои таъмини маҳсулоти озуқавори дар бозор хоҷагӣ саҳм гирифтааст. 60 гектар картошка, 50 гектар сабзӣ, 82 гектар кишти пиёз анҷом додааст. ғунучини сабзию картошка давом дорад. баъд аз ин бо кишти такрорӣ ҷувори макка, лавлабӯи сур кишт карда мешавад. барои самаранок истифода будани замин ҳамин намуди кишта барвақтӣ истифода бурда истодем.
سهامداران جمعیت سهامی به نام سیدخوجه اورونخوجه‌یف در اختیار خود 3516 گکتار زمین کارم دارند که از این 2691 گکتارش را زمین کارم آبی تشکیل می دهد که با فرهنگ بلند زمینداری این ثروت بی‌بهای طبیعی را که بایگری اساسی دولت محسوب می شود و منفعت استفاده می برند. امسال خواجگیداران با مقصد اجرای دورنمای کشت زراعت‌های اساسی در 1620 گکتار زمین پنبه‌دانه و در خطه‌های دیگر کشت و پرورش کارتوشکا، سبزی و پیاز و دیگر محصولات ضروری روزگار را به راه ماندند. با تامین عامل‌های حیاتاً مهم رستنی، آب و غذای و روشنایی و گرمی و نمناکی، خواجگیداران می توانند از 1 گکتار گرمخانه موسمی تا 150 تانه پمیدوری با صفت به دست دارند. نهالان غرق حاصل نوع بهترین پمیدور بازگوی آن است که خواجگیداران از اصول معاصر پرورش استفاده برده برای سالمی مردم و آبادی روزگار خویش محصولات به بازار رقابت پذیر و واردات عوض کننده و به صادرات جوابگوی استحصال می نمایند. ما امسال نوی وردنز F1 را کشت کردیم. حاصلش فراوان بهترین است. ما از نوری‌های مینرالی میکروالمنت، ماکروالمنت، میزوالمنت استفاده میبریم. یعنی که ما از زهر خیمیکات استفاده نمیبریم. ما تنها از نوری‌ها استفاده میبریم. از آن جمله آزوت، فسفر، کالی، کلسیم، مگنی، سیر، بور، دیگر المنت ها را استفاده میبریم. اگر همین رستنی و همین المنت ها نباشد، اگر به انسان ها ضرر میکند. وقتی که المنت ها پوره میشود، هم بالازد میبیاید و این به سلامتی مردم فایده‌ناک میشود. این تجربه لایق پیروی و آموزنده است، زیرا دهقانان اصیل و چشم کردان این خواجگی نامدار از معامله خاک و ریشه، قد به بالا کشیدن هر نوده، پنجه زدن هر شاخه و برآور گردیدن نهالان سرسبزش در اندیشه ثمرند. ساکنان جماعت دهات چوس ناحیه شهر نو در برابر استفاده زمین‌های خواجگی‌های دهقانی برای گرفتن حاصل دلخواه از قطعه‌های نزد حولگی نیز ثمرناک استفاده می‌نمایند. ادامه موضوع در گزارش فریدون صبحان و صدرالدین ابراهیم. اویله ترسونوف‌ها از جمله اویله‌های نمونوی دهه جوانان جماعت دهات چوست ناحیه شهر نو میباشند. در این خانواده مدنیت استفاده با ثمر زمین نزد حولگی درست به راه مانده شده. هر یک اعضای اویله با مسئولیت خاص زراعت‌های گوناگون را کشت و پرورش می‌نمایند. قطعه نزد حولگی این اویله 12 صدیک زمین را تشکیل می‌دهد که از آن همگی 6 صدیکش برای پرورش زراعت‌ها و درختان میوه‌دهنده استفاده می‌شود. حالا اعضایان اویله در حوله خود بیش از 15 نمودی محصولات کشاورزی را کشت نموده در برابر این گلو بوته‌های آرایشی نیز برای زیبا و نظرآبا گردانیدن خانه شنانیدند. اویله ما 12 نفر میباشیم و در زمین‌های نزد حولگی خوب مهنت می‌کنیم، ثمرناک استفاده می‌بریم. در اینجا کارتوشکا میکاریم، پیاز میکاریم و پمیدور، همین چیزهای کاریده شده را به زمستان ذخیره میکنیم و از خودمون زیادیش در بازارها برآورده و فروش میگذاریم. در حوله اویله ترسونوف‌ها درختان میوه‌دهنده از قبیل آلوچه، انار، خرما، گیلاس، سیب، توت، انجیر و چهارمغز را نیز نگاه بین می‌نمایند. از حاصل جمع‌آوری شده هم برای تامین احتیاجات هر روزه اویلوی استفاده برده، در برابر این برای دوره تیرماه و زمستان کنسروها آماده کرده میوه خشک و لوبیادانگی‌ها ذخیره می‌نمایند. در مثال این خانواده دیگر ساکنان جماعت دهات چوست ناحیه شهر نو برابر استفاده زمین‌های خواجگی‌های دهقانی برای گرفتن حاصل دلخواه از قطعه‌های نزد حولگی نیز تدبیرها می‌اندیشند. در شرایط کنونی بالاروی نرخ‌های محصولات آذوقه‌واری در بازارهای استعمالی هر یک اویله را ضرور است تا از قطعه زمین‌های نزد حولگی درست و عاقلانه استفاده برند. محض با درک بلند مسئولیت استفاده زمین‌های نزد حولگی هر یک ساکن مملکت می‌تواند به غنی گردانیدن اقتصادیات اویلوی و تأمین اعضایان خانواده با محصولات خوشصفت و از جهت اکولوژی تازه حصه گذار باشد. فریدون صبحان، صدرالدین ابراهیم، ناحیه شهر نو، اخبار.
лағш яке аз ноҳияҳои асосии истеҳсолкунандаи картошка ва мева ба ҳисоб меравад. ҳоло охирон марҳилаи корҳои саҳроӣ дар мавзеъҳои баландкӯҳ ҷараён дорад. имсол меҳнаткашони ноҳияи лағш 87 гектар майдони киштро аз ҳисоби заминҳои бекор хобида васеъ карданд. Наврӯз Шоҳи Азизулло ва Искандари Саид аз ноҳияи лағш гузориш медиҳанд. این موضع دره در جماعت دهات لخشی بالا است که سالهای اخیر کشاورزان اساساً از حساب همین گونه زمین‌های بلندکوه میدان کشتی کارتوشکا را وسیع می‌کنند. این برف و پیریخی عظیم دارای زیاد از 20 چاخابی خرد است که از همین حساب زیاد از 2000 گکتار زمین در جماعت دهات لخشی بالا آبیاری کرده می‌شود. оби барфу пирях ва чашма манбаи асосии истеҳсоли картошка маҳсуб меёбад. имсол меҳнаткашони ноҳияи лағш майдони кишти картошкаро 87 гектар аз ҳисоби ҳамин гуна заминҳои бекорхобидаи шафати барфу тарма васеъ карданд. дар киҷое ки меҳнат накардӣ нест роҳат. мо бисёртар меҳната дар ҳамин баландикҳо мекунем, мақсад заминои нова ҳаракат мекунем. ҳамаи ҳамин заминҳо чарогоҳ буданд, мо ина обиёрӣ кардем. иҷа мавзеъи дараном бурда мешавад ки тадриҷан майдони кишти картошка дар ҳамин ҷойҳо солҳои охир зиёд шуда истодааст. иҷа дар гузашта чӣ гуна ҷой буд ва обиёрии картошкае ки дар ин мавзеъ парвариш карда мешавад аз кадом ҳисоб таъмин мегардад? дар гузашта ин ҷоҳо ҳамаш чарогоҳ буданд. ҳамаи ҳамин заминҳое ки ҳозир мебинем чарогоҳ буданд. тӯли ина 5 сол шуд ки ҳамаи ҳамин заминҳоро мо обиёрӣ ина аз ҳамин дарҳо меҳнати халқ ҳар яктаи ҳамин мардум меҳнат карда бо қубурҳо обиёрӣ карда ина ҳозир ҷои картошкапарвариш карданд. барои чӣ солҳои охир бештар мавзеъҳои баландкӯҳ барои кишти картошка аз худ карда мешавад? барои он ки дар ҳамин табиат ҳозир мегӯянд ки иқлим тағйир ёфта истодааст. аввалҳо дар ин ҷоҳо ҷав намешуд аз ҳисоби хунукӣ. ҳозир бо сабабе ки иқлим тағйир ёфт инҷо бениҳоят гарм шуда тобовар шуд барои кашкашинонӣ. аввал мо дар ҳамао поёно ҷав мекарданд, ҷав намешуд. ҳозир ба ҳазор ҳамиҷода картошка шинонӣ карда истодем, ба ҳазор мо ҳосилмона ғондорӣ карда истодем пеш аз сардӣ. дар ин мавзеъ аз 1 гектар шумо то чанд сентинер ҳосил мегиред? аз 35 то 40 сентинер ҳосил мегирем. соли 2025 дар ноҳияи лағш дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ дар майдони 5457 гектар кишти картошка гузаронида мешавад. ҳоло охирон марҳилаи корҳои саҳроӣ дар шафати барфу тарма ҷараён дорад. ҷиҳати расонидани нурӣ ва тухмӣ ба доманаи кӯҳ аз воситаҳои гуногун истифода карда мешавад. ҳадаф тезондани раванди кор ва иҷрои саривақтии дурнамои кишт арзёбӣ мегардад. бо боварӣ комил гуфтандем ки нақшае ки дар дурнамои дар мо ворид шудааст мо сарбаландона бар зиёд иҷро менамоем. 290 техника кор карда истоданд. техника пурагӣ ва хоҷагӣ ҳаст. масъалаи тухмӣ бошад, масъалаи тухмӣ танқисӣ нест. аз ҳама мавзеъҳои васеъ барои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ба ҷамоати деҳоти лағши болои ноҳия рост меояд. бо назардошти ҳамин ҳадафи меҳнаткашон барои истифодаи пурраи имкониятҳои табиӣ ҷиҳати истеҳсоли маводи ғизоӣ дар шароити дигаргуншавии иқлим ва дучандшавии талабот ба маводи ғизоӣ равона карда шудааст. дар соли ҷорӣ дар ҷамоати деҳоти лағши боло тибқи нақшаи дурнамои кишти кишоварзӣ дар тамоми шаклҳои хоҷагидорӣ 1750 гектар мебошад. дар умум аз он ҷумла заминҳои назди ҳавлигӣ, заминҳои президентӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ. ҳарсола заминҳои навро ба гази кишоварзӣ медароранд барое ки аз заминҳои нав ҳосили хуб ба даст мероянд. аз ҳамин ҳисоб ҳавасмандишон бисёр зиёд мебошад. лағш аз ҷумлаи ноҳияҳои баландкӯҳи кишвар маҳсуб ёфта истеҳсоли меваю сабзавот самти асосии фаъолияти сокинонашро ташкил медиҳад. тавассути тоза кардани каналҳо ва обёрии мавзеъҳои нав имкониятҳои табиӣ барои истеҳсоли маводи ғизоӣ ҳарчи бештар истифода карда мешавад. ҳамин мавзеъе ки мо ҳоле истодаем, ҳамин мавзеъҳо чандин сари сол буд аз фаъолият боз мондагӣ буданд. каналҳои калонтарине ки дар тӯли солҳои пеш фақат таъмирталаб буданд, аз таъмир бароварда шуд. ба ҳамин хотир вақте мардум диданд ки об омода истодааст, заминҳое ки тӯли чандин солҳо аз фаъолият боз монда буданд, иншоалло ба як хирсандӣ бо як ҳаваси баланд заминҳоро ба кори кишоварзӣ шурӯъ намуданд. бекорхобида буд, об намерасид. каналҳоро тоза карда ва ин ҷоҳо об оварданд. аз то ба мо бо нав дар кор тураварда шуд.
мавзеъҳои баландкӯҳ ва риояи агротехникаи кишту парвариш воситаи асосӣ барои баланд бардоштани ҳосилхезии замин арзёбӣ мешавад. Истифодаи ҳама воситаҳо, меҳнати пайваста ва аз наздики 5500 гектар замин истеҳсол кардани картошкаю саҳмгузорӣ дар таъмини фаровонии сабзавот дар бозори истеъмолӣ аз ҳадафи асосии меҳнаткашони ноҳияи Лахш маҳсуб меёбад. Наврусиҳи Азизулло, Искандари Саид, Давлати Файзулло, Лахш Ахбор. пила дар тоҷикистон ашёи хуми саноатӣ ба шумор рафта ҷиҳати амалисозии барномаи давлатии солҳои 2022-2026 ҳамчун солҳои рушди босуръати мамлакат мавқеи назаррас дорад. дар ноҳияи Деваштиҷ рушди соҳаи пилапарварӣ марҳила ба марҳила беҳтар мешавад. гузориши ҳамкоронамон. имрӯз дар ноҳияи Деваштиҷ маъракаи ҷамъоварии пилла оғоз гардид. ин чорабиниро нахустин шуда кирмакпарварони ҷамоати деҳоти Яхтан оғози нек бахшиданд. ба нуқтаи қабули ноҳиявӣ рӯзи аввали пилласупорӣ ҷавонзанону бонувони кирмакпарвар наздики 1500 килограмм ашёи хоми саноатӣ ворид карданд. дар чорабинӣ ба ин муносибат ташкил гардида таъкид шуд ки туфайли дастгирию ғамхориҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кирмакпарварон ва дорандагони боғи ниҳолони туд аз тамоми намуди андозҳо озод карда шуда. ин дастгирии самимона имкон дод ки ба боғҳои ниҳолони туд ва дарахтони дар лаби ҷойҳо шинонида шуда аҳамияти махсус зоҳир карда ба нигоҳубин ва парвариши тудзор диққату эътибори ҷиддӣ дода шавад. имрӯз дар ноҳия 214 гектар тудзор мавҷуд буда дар лаби ҷою анҳор боз 19 000 бех ниҳолони туд шинонида шуд ки ҳама дар давраи нашунамо қарор доранд ва ин миқдор майдон эҳтиёҷоти кирмакпарваронро ба пуррагӣ қонеъ мегардонад. бинобар мавҷуд будани пойгоҳи мустаҳками ғизои кирмак соли равон аз ҷониби намояндагони ширкати саҳмии кушодаи пиллаи тоҷик ба 150 нафар кирмакпарварони соҳибтаҷрибаи ноҳияи Деваштиҷ 180 қутти кирмак тақсим карда шуда имрӯз маъракаи пилласупорӣ оғоз гардид. мо мана мувофиқи дурнамои тасдиқ гардида имсол 180 қутти тухми кирмак оварда хобонда бо роҳҳои агротехникӣ зинда намудем. мана аз санаи 20 сар карда ки мана ҳозир то ин вақт дар пункти қабул 1 тоннаи 500 килограмм пилла қабул намудем. кирмакпарварон Адолат Нуралиева аз деҳаи Хоҷатоҳири Мухлон ва биби Оиша Баротова аз маркази ҷамоати деҳоти Яхтан соли равон якқуттигии тухмии кирмак гирифта феълан ба парвариш ва истеҳсоли пиллаи аълосифат шуғл меварзанд. кирмакҳо дар натиҷаи ғамхории софдилона ва дар вақти муайян бо барги туд таъмин шудан рӯз аз рӯз калон шуда ба пиллаи хушсифат табдил ёфта истоданд. пиллапарварони ноҳия азми қавӣ доранд ки соли равон аз 180 қуттии тухми кирмак зиёда аз 6000 килограмм пиллаи хушсифат истеҳсол намуда дар рушди саноатикунонӣ бо сурати мамлакат саҳми муносиб ҳамроҳ созанд. дар хотима гурӯҳи калони кирмакпарварони ноҳия ки нахустин шуда аз фатҳи марраи парвариши кирмак ва истеҳсоли пилла мужда расониданд бо тӯҳфаҳои пурқимати мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва ноҳияи Деваштиҷ сарфароз гардонида шуданд. Фирдавс Умаров, Мазбут Бобозода, Орзу Маъруфов, ноҳияи Деваштиҷ, Ахбор. 4 июн дар шаҳри Душанбе маросими ифтитоҳи барномаҳои мубодилаи фарҳангӣ ва намоиши филмҳою барномаҳои телевизионӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва вилояти Шенсии ҷумҳурии мардумии Чин баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. дар кохи суруши шаҳри Душанбе бо ибтикори Кумитаи телевизион ва радио назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи баргузории як чорабинӣ мубодилаи намоиши филмҳо ва барномаҳои телевизионӣ байни Тоҷикистон ва Чин музофоти шинсӣ расман оғоз гардид. дар чорабинии мазкур роҳбарияти Кумитаи телевизион ва радио назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагони музофоти шинсӣ ва намояндагони васоити ахбори омма иштирок намуданд. зимни чорабинӣ иброз гардид ки дар доираи муносибатҳои хуби дуҷониба соли қабл миёни Кумитаи телевизион ва радио назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва корпораtsияи телевизион ва радиои васоити ахбори оммаи шинсӣ ҷумҳурии мардумии Чин ёддошти тафоҳум ҳамкорӣ ба имзо расид ки дар доираи амалисозии ин ҳуҷҷат имрӯз марҳилаи нави ҳамкорӣ оғоз гардид. ин иқдом роҳро барои ҳамкории минбаъда боз намуд. дар ин доира беҳтарин филму барномаҳои телевизионӣ аз ҷониби ҷумҳурии Тоҷикистон ба телевизионҳои шинсӣ барои намоиш пешниҳод гардида, ҳамзамон аз ҷониби Чин низ як қатор барномаву филмҳои телевизионӣ барои намоиш додан дар телевизионҳои Тоҷикистон пешниҳод гардид. қайд шуд ки ин тадбир ҳамкориҳоро ба марҳилаи сифатан нав бароварда, роҳу воситаҳои муосири таҳкими робитаҳоро фароҳам меоварад. ҳамчунин табодули барномаҳои беҳтарину ҷаззоб миёни ҳамдигар бештар шуда, тамошобинон аз рӯзгор ва
фаъолияти ҳамдигар ба ин васила ошно мегарданд. имсол донишгоҳи давлатии тиббии хатлонро 401 нафар донишҷӯ бо муваффақият хатм намуданд ки аз инҳо 14 нафарашон соҳиби дипломи аъло шуданд. ба хотири хатми донишҷӯён ва омодагӣ ба тақсимот дар муассисаҳои тандурустӣ дар ин муассисаи олии тиббӣ ҳамоиш баргузор шуд. салоҳиддини неъмат гузориш медиҳад. бахшида ба хатми донишҷӯён ва омодагии онҳо ба тақсимот дар муассисаҳои тандурустии кишвар дар донишгоҳи давлатии тиббии хатлон чорабинӣ бо шукӯҳи тантанавӣ баргузор карда шуд ки дар он ҳайати устодону донишҷӯён ва хатмкунандагону волидони онҳо ширкат намуданд. масъулини донишгоҳ бо ёдоварӣ аз таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои ҳукумати мамлакат хоса пешвои миллат зикр намуданд ки донишгоҳ дар як муддати кӯтоҳ ба дастоварду шароитҳои мусоид ноил гардид ки ин дар омода кардани мутахассисони рақобатпазири соҳа мусоидат намуда истодааст. маҳз амин иқдоми пешвои маъзам миллат буд ки дуюмин донишгоҳи тиббӣ дар ҳудуди ҷумҳурӣ аллакай мутахассисони соҳаи тибро ба камол расона ба истеҳсолот равона карда истодааст ва донишҷӯёни донишгоҳи тиббӣ ҳам хаткунандагон ҳам аллакай метавонанд баъд аз хатми худ ба кӯмаки тиббӣ ба хизматрасони тиббӣ ба оли сафарбар гарданд ва ба ин васила нарасидани кадрҳои соҳаи тиб дар минтақа дар вилояти хатлон ва умуман дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон ба ин яъне таъсири мусбати худро расонанд. мавриди зикр аст ки имсол факултети тиббии донишгоҳро 184 нафар, факултети педиатриро 123 нафар ва факултети стоматологиро 94 нафар, дар маҷмӯъ 401 нафар донишҷӯён донишгоҳи давлатии тиббии хатлонро хатм намуданд ки аз инҳо 14 нафарашон соҳиби дипломи аъло гардиданд. طبق اطلاع از سال 2022 همگی این مؤسسه تحصیلات عالی طبی را زیاده از 1530 نفر دانشجویان ختم نمودند که امروز در مؤسسه‌های تندرستی کشور از روی اختصاصهای خود فعالیت دارند. من شراف‌آوا منیژه ساکن شهر استرافشن سال 2019 طریق مرکز ملی تستی به دانشگاه دولتی طبی خطلان طریق بوجوی داخل شدم. امروز در این روزی باشکوه دانشگاه را با دیپلم اعلی ختم کرده ایستادم. همچون طبیبی آینده وعده می‌دهم که صادقانه و صافدلانه به کشور عزیزمان خدمت نموده بعداً دانشجوهای خود را نه تنها در داخل دانشگاه بلکه در بیرون از دانشگاه و در دولت‌های خارجی نیز تکمیل دهم و به ساحه طبی خود نوگانی‌ها سهم بی‌نظیر خود را گذارم. ختم کنندگان پس از صاحب دیپلم گردیدن مقدسات ساحه اثر بیزوال ابوعلی ابن سینا قانون طب و کلید دانش را به دانشجویان سال اول همچون استافeta سپریده در وضعیت تنتنوی بر صادقانه و صافدلانه خدمت نمودن به خلق و وطن خویش سوگند یاد نمودند. در آخر همایش امروزه دسته هنری درخشان دانشگاه دولتی طبی خطلان و دیگر هنرمندان کشور با رقص و سرودهای دلنشین که ترانه‌گر مهر و صداقت به وطن بود خاطر اشتراکچیان را بالیده گردانیدند. صلاح‌الدین نعمت، زاقیبک عبدالرحمن، ناحیه دنقره، اخبار. در مؤسسه دولتی کالج طبی شهر خوجند بهر تکمیل مهارت، تبادل تجربه طبیبان و معرفی تجربه های پیشقدم مشورت علمی اساسیاسیون اورولوگ های جمهوری تاجیکستان دایر گردید. گزارش محمود احمدزاده و دلشاد یوسفی. در تالار مؤسسه دولتی کالج طبی شهر خوجند همایش علمی با اشتراک نمایندگان وزارت تندرستی، استادان دانشگاه طبی تاجیکستان، دکتران سمت بیماری‌های اورولوژی از بیمارخانه‌های جمهوری، طب خصوصی، طبیبان بیمارخانه‌های شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت شرکت نمودند. در آن وابسته به امکانات و واسطه‌های مؤسسه‌های تندرستی جمهوری از جمله ولایت سوخت، تشخیص معین‌سازی بیماری، تبابت بیماری‌های اورولوژی، تجربه طبیبان تاجیک در پیوندسازی گرده و دیگر مسائل‌های وابسته به تبابت بیماری‌ها، نتیجه‌های به دست آمده، نظر و اندیشه‌های خویش را بیان داشتند. سال‌های اخیر در خدمت‌رسانی اورولوژی تاجیک چنانکه که ما می‌بینیم یک رواج رونق و یک سرعت مثبت رفته است از جمله با تجهیزات‌های معاصر که ما تکنولوژی معاصری نو را جاری کرده ایستادیم نسبت گذراندن عملیات‌های نوینی توسط تجهیزات‌های معاصر امروزه که البته با صفت تبابت اورولوژی صفت صحت‌یابی بیماران یک کمک کلان می‌رساند و ما هم خدمت
урологияи муосири имрӯзаи дунё шуда истодаем. тавре таъкид гардид дар ҷумҳурии тоҷикистон бо сохта ба истифода додани биноҳои нав, муҷаҳҳазсозӣ, ташкили марказҳои ташхисӣ табобатӣ ва инчунин дар беморхонаҳо ба роҳ мондани ҷарроҳии гурда табобати беморон самараи онро дод ки шаҳрвандон ба хориҷи кишвар нарафта дар дохили мамлакат табобат гиранд. инчунин доир ба таҷрибаи ташкили шӯъбаи урологӣ дар беморхонаи марказии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров фаъолияти самарабахш тарбияи мутахассисони ҷавон ба кор таъкид гардид ки баҳри пешгирӣ ва табобати беморӣ мусоида намуд. инчунин доир ба таҷрибаи ташкили шӯъбаи урологӣ дар беморхонаи марказии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров фаъолияти самарабахш дар ин самт тарбияи мутахассисони ҷавон ба кор таъкид гардид ки баҳри пешгирӣ ва табобати беморӣ мусоида намудааст. тараққиёти соҳаи урология дар самти ҷарроҳӣ гирем. Тамоми ҷарроҳие ки имрӯз дар мамлакатҳои пешқадами дунё гузаронда мешавад дар соҳаи урология дар миқёси ҷумҳурии Тоҷикистон ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров низ гузаронда мешавад. дар ҳамоиш доир ба пешрафтҳо дар самти урология, тарзи табобат, ҷорӣ намудани усулҳои пешрафта, таҷрибаи кори дигар духтурон дар ин самт ва масъалаҳои беҳтарсозии хизмати тиббӣ ба аҳолӣ мавриди назар қарор гирифта пешниҳод шуд ки мин баъд низ ҳамкорӣ табодули таҷрибаи табибони беморхонаҳои мамлакат васеъ ба роҳ монда шавад. давоми солҳои охир дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд марказҳои ҳунаромӯзӣ ташкил гардида ҳунармандон дастгирӣ меёбанд. Матлуба Ниёзова аз ҷумлаи ҳунармандонест ки дар шаҳри Хуҷанд 2 маротиба соҳиби грант шуда барои соҳибҳунар шудани духтарон низ мусоидат менамояд. ҳамзамон ин бонуи соҳиб истеъдод дар даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман иштирок намуда дар жанри дизайни мод ва бофандагии номинатсияи дизайн сазовори ҷои якум шудааст. ҷузъиёти бештар дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор. ҳунар омӯз ки аз ҳунармандӣ дар кушоӣ кунӣ на дар бандӣ. ҳар як инсоне ки соҳиби касбу ҳунар аст дар ҷомеа соҳиб эҳтиром мебошад. матлуба Ниёзова хатмкардаи факултети санъати тасвирӣ ва дизайни донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров буда соли 2023 дар даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар жанри дизайни мод ва бофандагии бадеӣ мақоми якумро соҳиб шудааст. дар озмунҳои шаҳрию вилоятӣ ҳам бо маҳсули эҷодаш ки аз лиҳози тарҳ, мазмун ва духт фарқкунанда аст, соҳиби даҳҳо диплому ҷоиза гардида, ҳамакнун тасмими иштирок дар намоишгоҳҳои бонуфузро дорад. ин зани соҳибистеъдод аз соли 2019 инҷониб дар хобгоҳи коллеҷи тиббии шаҳри Хуҷанд ба духтарон барои омӯзишу аз худ кардани ҳунари гулдӯзӣ, покуридӯзӣ, тоқидӯзӣ, муҳрадӯзӣ ва духти либосҳои миллӣ мусоидат менамояд. навовар буда пайваста пайи омӯзиш аст. дар муддати 7 соле ки ман дар ҳамин хобгоҳи муассисаи коллеҷи тиббӣ фаъолият бурдам, ман аллакай то 150-200 нафар шогирдонро тайёр кардам. ба онҳо ҳунарҳои мардумиро омӯхтам ва онҳо аллакай мустақилона рафта ба шаҳру ноҳияҳои деҳотҳои худ бо анамин ҳунарҳо машғул мебошанд. онҳо аллакай шогирдони худро тайёр карда истоданд ва ин ҳам бошад барои ривоҷу равнақ додани ҳунарҳои мардумӣ ва пеш бурдани сатҳи зиндагии ҳар як зани тоҷик мебошад. матлуба Ниёзова иброз дошт ки дар Тоҷикистон аз қадим ҳунар ва маҳсули дасти ҳунарманд арзиши воло дорад. меросбарони аслии ин фарҳангу тамаддун ки соҳиби маҳбубияти хосанд, дар ҳама давру замон барои рушду эҳёи ҳунарҳои мардумӣ талошу кӯшиши бештарро ба харҷ додаанд. бо вуҷуди талош ва кӯшишҳои зиёд дар шебу фарози таърих, қисми бештари ҳунарҳои мардумӣ ба гӯшаи фаромӯшӣ рафта, қариб буд ки аз байн раванд. аммо дар замони соҳибистиқлолӣ бо ташаббусу ибтикороти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҳунарҳои мардумӣ эҳё ва барои фаъолияти ҳунармандони халқӣ шароити созгор фароҳам оварда шуд. матлуба Ниёзова низ аз имтиёзҳо баҳравар буда 2 маротиба ба гирифтани грант мушарраф шудааст. гирандаи гранти раиси вилоят, гранти раиси шаҳр мебошам ки ин ҳам барои ривоҷу равнақ додани соҳаи ҳунармандӣ мебошад. мо бояд тарзи анамин самаранок истифода бурдаи грантҳоро мо бояд ба хубӣ омӯзем ва онро истифода барем ва
ба духтаракон анамин ҳунарҳои миллии худро омӯзонем то ки онҳо ҳунарҳои мардуми худро аз худ кунанд ба хубӣ омӯзанд ва ба насли оянда мерос гузоранд. шогирдони ин бонуи соҳибистеъдод ҳам нақша доранд ки дар маҳалли зисти худ ба духтарон барои омӯзишу аз худ кардани ҳунарҳои мардумӣ мусоидат намоянд. чакандӯзӣ, попирдӯзӣ, тоқидӯзӣ ва ғайраҳоро муаллима ба ма омӯзонданд. омӯхтани ин ҳунарҳо барои ҳар як зан муҳим аст. нозукиҳои ин касбро аз муаллимаи азиз омӯхта мехоҳем дар маҳалҳои худ ба дигарон омӯзонида ин касбро ривоҷ равнақ диҳем. ба таъкиди матлуба ниёз ва дастгириҳои ҳамешагии ҳукумати мамлакат боис ба он гардид ки занону духтарон барои омӯзишу аз худ кардани касбу ҳунар талоши бештар намоянд. густариши ин раванд пеш аз ҳама дар баланд гардидани сатҳи зиндагии занону духтарон таъсиргузор аст. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, шаҳри Хуҷанд, Ахбор. бо ташкили як ҳамоиши тантанавӣ ғолибони озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе қадрдонӣ шуданд. имсол теъдоди иштирокдорон дар ин озмун нисбат ба солҳои қаблӣ зиёдтар буда, аксари онҳо ба даврҳои баъдӣ соҳиби роҳхат гардиданд. гузориш дар ин хусус. бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе дар толори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон маросими ҳавасмандгардонии ғолибони даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст дор гардид ки дар он роҳбарияти мақомоти иҷроия ғолибону иштирокчиён ва омӯзгорону волидайни иштирокчиён ширкат варзиданд. гуфта шуд ки дар арафаи таҷлили рӯзи ваҳдати миллӣ баргузор намудани маросими тантанавии ҳавасмандгардонии ғолибони озмуни мазкур нишони арзгузорӣ ба рамзи давлатдории миллати соҳибкитоб ва тамаддунсози тоҷик арзёбӣ гардида. аз татбиқи ташаббусҳои созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шаҳодат медиҳад. маврид ба зикр аст ки дар даври ноҳиявии озмуни имсола зиёда аз 1500 нафар довталаб аз рӯи 4 номинатсия дар гурӯҳҳои алоҳида донишу маҳорати хешро дар доираи адабиётҳои мутолиакардаашон байни ҳам сабқати зеҳнӣ намуда, аз ин шумора 90 нафар аз ҷониби ҳайати ҳакамони босалоҳият ки аз ҳисоби адибон, намояндагони сохторҳои гуногуни марбута ва донишмандони соҳа иборат буданд, ба маҳорату суханварии довталабон баҳогузории холисона ва одилона дода шуда, аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе дар вазъияти тантанавӣ бо сипосномаву маблағҳои пулӣ сарфароз ва ба даврҳои минбаъдаи он роҳхат ёфтанд. Дилшод Ҳакимзода, Маҳмадсаиди Камол, Ахбор. дар донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур дар доираи таҷлили рӯзи байналмилалии ҳифзи муҳити зист семинари экологӣ доир шуд. гузориши ҳамкоронамон. семинари мазкур дар доираи иҷрои қарори раиси шаҳри Душанбе ва амалишавии барномаи давлатии маҷмуавии рушди тарбия ва маърифати экологӣ барои аҳолии шаҳри Душанбе барои солҳои 2021-2025 ва соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо роҳандозӣ гардид. дар оғоз раёсати донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур вобаста ба иқдомҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сухан гуфта таъкид намуданд ки рӯзҳои 29-31 майи соли равон дар шаҳри Душанбе конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо доир гардид ки обрӯву нуфузи Тоҷикистони соҳиби истиқлолро дар арсаи ҷаҳонӣ баланд бардошт. албатта ин ташаббуси панҷуми Тоҷикистон буд ки ҳамасола 21 март рӯзи ҷаҳонии пиряхҳо дар саросари ҷаҳон таҷлил мегардад. масъулини кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба амалишавии барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 сухан гуфта таъкид доштанд ки дар ин замина ҳамкориҳои донишгоҳ бо истеҳсолот зарур аст, зеро татбиқи пурраи барномаи кабудизоркунӣ моро вазифадор менамояд ки
корро дар истеҳсол бештар намоем. Баъдан аз ҷониби устодони донишгоҳ вобаста ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ва таъсири гармшавии иқлим ба соҳаи кишоварзӣ мулоҳизаронӣ карданд. Дар поёни семинар пешниҳодҳои олимон ва мутахассисон барои амалишавии барномаҳо қабул гардид. рӯзи умумии ҷаҳонии муҳити зист яке аз санаҳои муҳиме аст ки дар сатҳи ҷаҳонӣ барои ҳифзи муҳити зист ва тарғиби маърифати экологӣ таҷлил мегардад. дар ҳамин замина дар шаҳри бохтар чорабиниҳои омӯзишӣ ва фарҳангӣ баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. бахшида ба 5 июн рӯзи умумии ҷаҳонии муҳити зист дар маркази вилояти хатлон шаҳри бохтар чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. ин тадбири муҳими маърифатӣ бо иштироки масъулин, кормандони соҳа, намояндагони ташкилоту муассисаҳо, фаъолону табиатдӯстон ва наврасону ҷавонон доир гардид. чорабинии мазкур аз ҷониби сарраёсати ҳифзи муҳити зист дар вилояти хатлон бо мақсади баланд бардоштани маърифати экологии аҳолӣ ва ҷалби таваҷҷӯҳи ҷомеа ба масъалаҳои ҳифзи муҳити зист ва тағйирёбии иқлим роҳандозӣ карда шуд. дар ҷараёни чорабинӣ гӯшаи махсуси табиат бо намоиши набототу ҳайвонот ва пиряхҳои тоҷикистон ташкил карда шуд. ин гӯша бо мақсади баланд бардоштани маърифати экологӣ ва нишон додани аҳамияти захираҳои табиии мамлакат ба тамошобинон пешниҳод гардид. нахуст озмуни зарурати ҳифзи пиряхҳо барои ояндаи сабз баргузор гардид ки дар он иштирокчиён дар номинатсияҳои расми беҳтарин, акси беҳтарин ва видеоролики беҳтарин ширкат карданд. мавзӯи озмун ба масъалаи ҳифзи пиряхҳо равона шуда ифодагари ташаббусҳои ҷаҳонии ҷумҳурии тоҷикистон дар ин самт аҳамияти пиряхҳо ҳамчун манбаи оби тоза ва таъсири тағйирёбии иқлим ба онҳо буд. ғолибон дар ҳар як номинатсия муайян шуда бо ифтихорномаву сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гардиданд. чорабинии имрӯза бахшида ба рӯзи умумии ҷаҳонии муҳити зист бо барномаи фарҳангӣ идома ёфт ки дар он ҳунармандон бо пешниҳоди барномаи ҷолиби фарҳангӣ хотири ҷамъомадагонро шод гардониданд. ин бахш барои фароҳам овардани фазои тантанавӣ ва рӯҳбаландии иштирокчиён нақши муҳим дошт. аз соли 1972 то инҷониб бо қарори Созмони Милали Муттаҳид ҳамасола 5 июн ҳамчун рӯзи байналмилалии муҳити зист таҷлил карда мешавад. ба ин муносибат дар ноҳияи Фархор ҳамоиши омӯзишӣ доир шуд. гузориши Анваршоҳ Сайдализода. ҳар сол санаи 5 июн аҳли башар аз ҷумла сокинони ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи байналмилалии муҳити зистро ҷашн мегиранд. ёдовар бояд шуд ки соли 1972 бо қарори Созмони Милали Муттаҳид рӯзи 5 июн ҳамчун рӯзи байналмилалии муҳити зист пешниҳод шуд ва имсол аз ҷашнгирии он 53 сол сипарӣ мешавад. ба ин муносибат дар ноҳияи Фархор тибқи нақшачорабиниҳои бахши ҳифзи муҳити зист дар якҷоягӣ бо шуъбаи маорифи ноҳия ҳамоиш баргузор гардид ки дар он омӯзгорону муҳассилини муассисаҳои таълимӣ иштирок намуданд. дар ин тадбир гӯшаи намоишгоҳи ҳайвоноту паррандагони хонагӣ ва расму мусаввараҳо ки табиати зебои меҳан инъикос ёфтаанд ташкил карда шуд. зимни баргузории ҳамоиш гуфта шуд ки мардуми шарафманди кишвар шукргузоранд ки ватани азизамон Тоҷикистон тавассути сиёсати оқилонаву дурандешонаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо табиати бою рангин, обу ҳавои фораму дилкаш, олами набототу ҳайвоноти нодир, кӯҳҳои серганҷу осмонбӯс, руду дарёҳои шуху беқарор ва чашмаҳои софу дармонбахш бо ҷалби сайёҳони хориҷӣ ба кишвар ва таъссуроти онҳо аз боздиди манзараҳои дилфиреби диёри афсонавиямон дар олам маълуму машҳур аст. ҳамзамон таъкид гардид ки таи солҳои охир сокинони ҷумҳурӣ баҳри муҳофизати муҳити зист, тозаю озода намудани кӯчаю маҳаллаҳо, ниҳолу дарахтон тавассути ҳашарҳои умумӣ ва дигар амалҳои муҳиму хайр корҳои зиёдеро анҷом медиҳанд. ба ин муносибат чанд рӯз қабл миёни хонандагон озмунҳои гуногун роҳандозӣ гардида ғолибон муайян ва дар вазъияти тантанавӣ бо ифтихорномаҳо сарфароз шуданд. Анваршоҳ Сайдализода, Сайҳомиди Шариф, ноҳияи Фархор, ахбор.
бахшида ба рӯзи байналмилалии муҳити зист аз ҷониби сарраёсати ҳифзи муҳити зисти вилояти суғд ҳамоиши омӯзишӣ баргузор карда шуд. Инчунин дар доираи корҳои ободонию созандагӣ дар назди бинои маъмурӣ гармхона барои парвариши гулубутаҳои нодир бунёд, меҳмонхона ва ошхона баъди аз навсозӣ мавриди истифода қарор дода шуданд. гузориш дар ин хусус. бахшида ба рӯзи байналмилалии муҳити зист дар саҳни бинои сарраёсати ҳифзи муҳити зисти вилояти суғд ҳамоиш бо иштироки намояндагони кумитаи ҳифзи муҳити зист, масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят, роҳбарони шӯъбаву бахшҳои раёсати муҳити зист дар шаҳру ноҳияҳо баргузор гардид. яке аз самтҳои фаъолияти кормандони соҳа ҳифзи муҳити зист, олами набототу ҳайвонот, ниҳолшинонӣ, сабзгардонӣ, тоза нигоҳ доштани манбаъҳои об, муносибат ба табиат ва дигар масъалаҳои экологӣ мебошад ва имрӯз баҳри дарки баланду маърифати наврасон дар саҳни бинои маъмурии сарраёсати ҳифзи муҳити зист ки пур аз дарахтони нодир ва маҳаллӣ аст, намоиши корҳои иҷодию навоварии хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳри Хуҷанд вобаста ба ҳифзи табиат, сабзгардонӣ, тозагии муҳит ва дигар масъалаҳои экологӣ озмун баргузор шуд. ширкаткунандагон донишу фаҳмиш дарки он ки сарсабзии маҳал, тозагии муҳити атроф, манбаъҳои об ба ҳаёти инсон чӣ вобастагӣ ва аҳамият дорад, дар расмҳо, нигоштаҳо ва баёни андешаҳо инъикос намуданд. дар назди бинои маъмурии кумитаи ҳифзи муҳити зисти вилояти суғд тадбирҳои ободӣ, навсозӣ анҷом дода шуда барои кормандони шӯъбаву бахшҳои ҳифзи муҳити зисти шаҳру ноҳияҳо ки ба кор ё бозомӯзӣ ба ин ҷо ҷалб мешаванд, меҳмонхона иборат аз 8 кат бо шароити мавҷуда таъмин мавриди истифода қарор гирифт. инчунин ошхона барои кормандон низ аз таъмири куллӣ бароварда шуд. бо мақсади парвариши гулу бутаҳои нодиру ороишӣ дар саҳни бино гармхона низ ташкил карда шудааст ки ин тадбирҳои муҳим дар доираи истиқбол аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон роҳандозӣ гардидааст. дар ҳамоиши васеъ таъкид гардид ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати кам кардани таъсиррасонӣ ба муҳит, беҳдошти вазъи экологӣ, тоза нигоҳ доштани манбаъҳои об ба кишвари сабз табдил додан ва ободонию кабудизоркунӣ ниҳолшинонӣ тадбирҳои мушаххас дар шаҳру ноҳияҳо таҳия ва амалӣ шуданд. дар ҳамоиш бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳифзи муҳити зист дар баробари маърузаҳо, баёни андешаҳо, пешниҳодҳои мушаххас доир ба масъалаҳои экологӣ, баҳри ҳавасмандӣ ва саҳми арзанда дар фаъолияти корӣ, роҳбарони бахши ҳифзи муҳити зисти шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд, мутахассисон ва собиқадорони соҳа бо сипоснома ва тӯҳфаҳо қадрдонӣ карда шуданд. бинандаҳои азиз, ин буд нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. сарбаланду хонобод бимонед. ассалому алайкум ҷамъ мебед. ба муносибати фарорасидани идҳо мо бо хушнудӣ тамоми мизоҷони худро ба маркази савдои империя ҳом ва аҷам мебел даъват менамоем. империя ҳом ва аҷам мебел на танҳо мағоза, балки дунёи услуби хос ва зебоӣ мебошад. шумо дар ин ҷо зарфҳои шево, молҳои баландсифати бофандагии хонагӣ, мебели ҷиҳози истисноӣ, қандилҳои блорини беҳамто